Мындан 3 ай мурун биздин фонддун соц тармактарынан боор альвакокос оорусу менен жабыркап келген Бүйбатма энени коомчулукка чыгарып, кайдыгер карабаган элди колдоого чакырганбыз. Ал эми бүгүнкү күнү керектелүүчү каражат чогулган соң, боорун алмаштырууга фонддун колдоосу менен Инжа жергесине учуп кетти. Kırgızstan mekendişlerim, sizlerge çoğun rahmat, Allah'ım razı olsun. Şu bana anneme olup vergeninize çoğun rahmat. Sizlerge bozarım alıp geçiyorlar. Sizler vergen aktarını soğulduk. Bunlardan razıyım. Bazı sakatlık Inja Mahallesi'nin tarafımızı bizge geliyorduğu niyette, жақсы niyette деп bartağız. Şu bizge jardım bergen Kaygı doktoruna niyette razılık biliriz. Қолынан келген барлық күш әрекеті, күш Кыргыз Müslüman туғандарына разылық білдірем. Şu біздің қолдан қайдыға қарабай аз болуы, көп болуы болған қолынан келген жардам беришти. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Рахмат. Учуу алдында ментип жардам берген ар бир жаранга ыраазчылыгы чын жүрөгүнөн чыгып, рахматын айтууда. Мындай көрүнүч коомубуздун кайрымдуулугун билдирет. Ал эми биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду болсо, кайрымдуу эл менен муктаж мекендештерибиздин ортосунда көпүрө болуу үчүн талыкпаган иштерибизди кылып келебиз.